Haga khat santri ukoming won mbon woman le kam umantri sarkar hawa iklam hakelang pajba nei bentak election MP hayuksi do ongu wakam ke NPP de yo bianggi ya Dr. Amperin lengdo kam ke kertong MP ko wad I bha we de job ko le lasan sin kam ke MLA do ongu walada ke Dr. Amperin mto ko wakre chitom kre hong mjit ki pajba ke constituency yang ka lasan sin de wakentu ya ki pajba wo kerchan ya ka kam ke MP khnang wa I angnut yang ki uman iwa sekian cucu do ongo wa em rungut ki kertong MP hagani ke election wela dajit ki ke Dr. Amperin daw suki ne bha wa ke NPPM go hak sarkar de wo ong wa hasilong ki bar jelasian bhagi ne bha jit ki du je ki em hak sarkar heju ipor do ongo wa ke VPP to ka parti ko arsabha ko wada lucia wo pengki ye ke reservation policy he wana chwa jo yo kre ba ki khasi jaintia nru phau nya phau persen tang wakat ni thit so phau persen u yo I kamte de pen bi ki ye ki khanro khlon kamte de liu le wala da ka VPP kalam go chapang ke reservation policy ha ke lang election MP yongka u coming one do ong le wa manda job ko Dr. Amperin o wo ne himaya o man ki kam ki yingking yo ye chem ki pajba yaka Hawa jiat ini nuna mikmat jiat di ko amak sorda yo jing mentoy kamu ong mani himayan tu ong mat kini surok ko yo pinita sini ko bahag umit to sarkar MDA o AP uong AP o MLA manu jo em bahag awang ini saksem redep em surok ko iya sarkar kan ni ong AP dan apa pi yang story wala ini sarkar hiu pi kan yang cukcau apa mau dekha notang boleh dan ko cabe sekarang tengah pi nyau ba mau dia beti lah cekau emang sarkar yo jing mentoy katain dan ne kacunong katau Now OVP ada election, Jojo OVP mana election, kecing kenok ko pon jatah. Kat ni, iwi parti hamta menyupra, VPP, wala cahaya lambak lah hamta menjadi konfederasi yogi. Now OVP ke VPP ke parti ko asap bah. Dia benai di muka OVP di asap bah. Dan endam rumah. Orang bila orang di parti itu asap ha. Baik. Hajing itu orang bahak tungkam tunjang. Ukut di reception policy. Kini parti depan jod ko hamtam ye bikon samlar yogi. Kakwa ko review ye reception policy budam chwa. San paus nem tam. Ucheni reception policy. Ikna yo kam apo ka state ke gelar yogi. Rupa do nya persen yo kam di kasih janji yogi. Kat ni ledo wan pra WPP wa di review reception policy wong IP myo de so pa tik. Do ni ngasap yogi. But Inu post to advertisement chua put kelumi jo em ongi kani ka bha pusi jandia kani ka bha karo kani ka bha rakha jo em ngambe ka lan kumo bitip kumo bhimo wachat ngan ma dan hai tak mas ketriat kumo bi jadi kuare mo perdelai reception policy uang menyepi baik ba hamtam ci senong menong lang bit yo mana nong kedong yo mere iguru sesor ulipat yo ma arden kamu pat marah su kinong sor nempor yo ulipat yo lalang kedong ay buk ibru dengan bos tulai uang pikir kalian sarkar hadin lo lihat dengan arden itu kalian government kalian sarkar coba ki political party gigi kuat yo pi suggestion ngopi
do ko WPP ko party WhatsApp ko ong into expert in A how wa review how wa kala unya wada emno ngajimot jim kagapi to ruman asap ki berbeda ikon keroyok iman review reception policy layung likut pitungkam ham yul tidak kam kete bonge pipata kakam sokar untuk ibasuk maksimum haksisnam sosan hajar telimi ikam sokar dalam pikir kero bepi hak jiram yong ko bipi bonge pichuk lo boy ham net be jawa jadi tik kam tu parti gua kami di company daruai dan kami di bank gua berbeda pi ya bo bang hari ni bank yang Bojis pak yuk bisa jadi obrai obat. Tikkan itu orang itu. Bingung pak. Wan negara luar di sini orang di luar yang bismai. Gak berdiri sengaja. Di luar yang berkor sengaja ini. Gak berdiri berkor. Orang pitik kami di company iwan mi sini. Pluk lewat berbeda pi. Dia telah boy. Ini orang nanti, gua beli seperti yang pilih ini. Dan dia ikna, dia congcit pra. Karena ya ini ichnom itahu yang bukan ini pra. Dan dia maksud, gua pilih dengan boxes. Karena, saya tidak terkawai dan dia seperti yang pilih. Hai ini yung isemu, hai ini ichnom itahu. Emi omina, henogram. Tok kere. Sekarang tengah awak yapi, awak jid, ikin orang mikmat kamtam. Kewoman very important among mereka. Kewem kama aja orang mikmat. Untuk jid ini, kamu ngisi sini setai sekolah sosial macam wan gibru, nak kredit temendi tiak je dari WhatsApp tu bahaba. Penbeji ikin thai, nok dibeli. Tam tip ikin yung ngasem ubrung tip. Tam tip ubrung em panen timung emo. Ngai be, dia berkat dari wajah pun. Keninga punis premi dia kata, berkata, senang mari kami tiga pi. Lereng ni blok di perjo, iwa kerjaan pra, keli ki hayu cenong lupa di pra, hayu yung semu. Orang baik, lerasi pak kamu mengenai jobu, hayu lihat topio. Berkata lebih. Sekarang tengah orang apa je bohong piu keram danda, ngan keram je sikit kan danda. Sama kami hal Sekarang tengah orang pi, siapa hantam pi kan teruk lut. Kiulang endless ni kerta, kalau wei yang pi, ham cak pengop hari beru kiuan pembek lucis ni lah. Ngau orang pi, lalu job upra macam yo. Wat ke kong ampun le job kale ngie bhui chamo ka ki wajan se di tise mo nga mani hi a I bu jampi I mani inke mani geluti pi pun wi chamo ka dalala si ba bu job do pra on pi imbie pi ka na ba dore Sekarang tengah kuat radio dalam 10 minit nama orang tu chairman siapa pelengkot nggak ada dia apa pelengkot sekarang tengah ini port soal pelengkot sisi kamtam pergi kena kerok yang mana way yang lebih bagus belum lagi siapa how much pay dia nak pay tidak sepi lalu kelamar ini tu kalian ko WPP kalian maarden kecing asap yang boleh yo Wat haji itu keniga reception policy bahak tungkam tungkam. Orang yang nut kimu keram tang cintin haji itu reception policy hangni kan bas election bioki. Emrunut hangni perwitan ciko. Jangan tengah orang pi tok dari kapor orang pi. Orang pi I hak sorkar yang I ngacem melado omanu emeli akdem dem kongres. Andrusnya matut emang ke NPP, cemo wong NPP, kan ni to kesorka. Ku krek bahan nei berta, ki pai ba jong ka jelare.